Boum. Oh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komor, wa Jamalif wa Komor, nana wanyanyasi wa Maore, Mwenyezi Mungu najale kwa usiku wa leo ni juma ya leo ni juma ya baraka. Mwenyezi Mungu arjalie joka na heri, arjalie izamana. Wi salam tata Nadia haukaya usiku wa leo hele vazi na vaya ngi oblige ndongo doucement usinko kanuo ne lejini la hangul kore haju gam respecter les vazi ne juma ya leo nirongo hambabi haukaya nurongoa shi jazba shimrume wenji wa utabia uhabaharizo nambao gam déranger wando le kiyo yode hele hangu mimi hani mdo hene ile ya watukufu wa Komor gamina message ilo très important ikanga mjoka yanga sikitisha wandu shantina uparo jozia ntina uparo jozia gam tsojodo hamba zichange hauka zichange sha rabbal alamin Mwenyezi Mungu ikawo diari hantina muo rashele wa wanono rajuha abasar babu hao uondu warujo mria waeche sheika ipasarambe message baye mrunge Marseille hauye mrunge Paris hau mrunge Lyon karitsuri ya hata shumbe badi ya rumba karitsuri ya hata shumbe badi ya rumba kaya Marseille ou que Lyon ou que n'importe où ou que Paris et que message mérité ou hambien garjo hambia ilimziye batani na uchamfu yode porjo kanzarma bien o winjo hanyu na mdo joka ba ngori mria Mwenyezi Mungu waeche yode porjo kanzarma bien alaykum salam halimam rawili yode porjo kanzarma bien ye message yangu inu omuswani fo message yangu woi mwanamme shababi uyenshi Marseille yarenge manzanwa mwanyanya ikao hakapani hampara ujahunu hasibabu hazi mwanyanya uo haja hamtoda honi hamrengeye mrumshe gari jora mbeba hauke mwanadamu ya mrenge mrumshe uo mwanadamu ulo hunu ya installe Marseille ulo Marseille ulo nale gari lahe ikao ya mbeha Marseille de mwanyanya mkomori manzani wahe wadunga na rangu komori haja hunu haja hamrengeye mrumshe na buhambershe kabajabila même pas 3 mois 4 mois hauno changement hauno rongo zinji za changer hosoni mwe mrumsha wi salam Nadia Abubakar ya abu haina barongo ijoka huja. C'est pas une question de la faute de la fille. Arrête d'être aveugle. Nardo passerdo ya Mwenyezi Mungu. Mrentu soba c'est la faute de la fille. Ye manzanu wangu na hunika uaminifu. Ye manzanu wangu na mwana maira. Ye manzanu wangu na mnika uaminifu. Lambala ujo wangu. Hangba ya drage mrumshangu. Fote hem mrumshe. Nana fote hem manzanu wangu. Pourquoi fote anzo eke fote hem mwanamshi. Même de manzanu wangu katuna bakabi de mwanyanya. Na ni respecte mi de mwanyanya manamme bana amadai na mbala ndo hangu yangba yangale mrumshangu mrumshe ye naïf mrumshe ye vicieuse Manamaïra ne me casse pas la tête, je vais te bloquer, je te jure
haukaya utido hambe fote ya mwanamshe. Les deux. Arrête mtijim na pando si soba subi. Les deux. Les deux, je dis au Waili. Rate cinéma. Kapul que mwanamshe tsikubel. Ye mwanamne go proposer à la go fanyarade. Rani Djadjar monsieur, je ne me dérange pas, sinon je vais te bloquer. Les deux, ne dis pas que la fille. Et moi, n'aime samjo comme la umu. Nani manzan gam jom la umu. Hauka kam tujue za jil. Abonga mjo détail ha détail. Hauke manam me weha jinuse chafua. Ya kaurenga manzano hewoi. Cha les deux, ne dis pas que c'est la faute de la fille. Ye manzano guna hurenga ujoha guna unika aminif. Zabandu nugomdu mshahabu. N'importe quoi. Fais une bonne analyse, les deux personnes. Chez Wamalo, les manam, mais manzanouango, au cas où abidi ou on est comme des manyanyo. Mlumche, oui, hamankou. Désolé, parce que quand tu me déyane. Chamlumche. Yo intéressé à yo bébé, ya pour rien. Mdiwa zakam nzadze hawa. Nzadze hawa. Ya umba waeche mbeboni, ya kadene mluma. Yede mwanamshe waeche. Hamanipilewa. Harmon arsha mnyezimu. Harende mafit. Abonga joka mlumshe ye faible hana mlumme. N'importe quoi. Gamlao iyo de sujets njoka uja parce que mjo uja détail ha détail. Oya elewe. Auke message gamero yo mwanamme. Gamero ni mwanamshe. Gwoka tonjon rongoze mwaname ya nipara ye mlumme bada harwa hendeza. Sha ganjo janimla umu ha détail. Chamsi jimdo mbade fote ya mwanamshe pourquoi ya kubali. Watukufu, rahane Djadjar mwe hadisi, ya hema nyanyasi ulohunu Marseille. Rahane Djadjar mwe hadisi ema nyanyasi ulohunu Marseille. Ya renge manyanya ikao ya kapari manzanwa. Ikawe manyanyasi ulo Marseille weti mrulo na papier. Ye mrumshahi ya mlo la wakajaka na papier. Gamjo ujar mwe hadisi. Gamono dahu. Gamandiso njembabi ni jihad mazekweli. Gamrongozo o wanaume wenji wa deklaro wamba wa pirate wafanya montage. Gani mabioni haukaya hou jimlifu huwa komodi nyoti pia. Ni unidunga. Rangu depuis très longtemps. Heni ulona biswara. Nide mrunko urongoza o wanaume wamba wa pirate wao hau wafanyoze video wambilongo wanzi wao watowe mapesa. Si zilongwa plusieurs fois nga mzijuonga mzeshele yao. Hauka wanaume wenji hunumanga na nai hokomori. Gwa kubaliwa au waparwa ni mapirati wanaume. Watlia sura za wanawashe na mazina wanawashe. Wawapara am video wawabaibu zesprit watsuwaze nguo wawafilme wawambia ukanga mwanzo mapesa eka kujanike mapesa ganjohu publie. La plupart wanaume waongo majingu makaseti gwa jovanu wadufanya reclamation za ukaya zilando abo timbeshi ya foto njatsuwaze nguo hanabia ni mwale garma biyaone inu sitarakari jabanu hausoveze kupliza onro shahani hauka wanadamu wenji hunu France depuis 2018 wawahilwa watulaze nguo ni mapirati watulaze nguo wavenu wazi za hao ye mapirati wala wawambia ukangara nzo mapesa wajawa ntahe wanama wa hunu Marseille la plupart ya hao waneleza za histoire iko obligatoire ni heyebana ni evante na benrabo na biwandu wa shahao ukaheni mrumshe ujo wone mrumahe video ya hawa zahe mrumahe na tikubali banga bo logiciel spécial yitsuwa wa mduze nguo na wala mduka jatwaze nguo zila pia dabura kanzal fanye sitara ntitolo malahoni shazi la rongo ikao la plupart ya hao zo za kweli watsuwa mula tijadore da masinema banu babanu ngabo ze kategori neze limiti za kaubidi nyinyi mrambuo ya ukaya mdu ikao kutsumjuwa ya huparapel video ke jaka ubidi urenge na nyanyinga ni majinru gamkubaliyo ma emkoni mtso wajua banu sisi minakati nirongo banu wanashwangu wenji wandunga banu wauni parapel video muwa refuse na wanga mjoka wei fulani wei Ishata wei Fatima wei Kalathumi miti kubali waunda unu wajua ruko uparana miti kubali
Gabo video maziona ya wangu wazei na mazababi wawahilwane mapirati wa balance wahe mazerezo sosio antuka watsindami iyo montage iyo ja izilati montage garma bioni zilati montage ya wema na avoir réalité garanzora mbio wadaki wanati sa cinema watudo kubali apeli ya maenkonu daulisa gamodo mhadalwa yo ni wangu ikao kamtsuwa jua wamparani appel video m'accepte mjam juhen tsabili mnwaba ukaya ila photo nabi ha photo mnujwa photo la montage yemana leoni mvumba oni hindi ukaya mimi dena maniliani mimi dena mnikanizo conseil mimi dena mweba nikanari fahamu utsono mndu hakaza Jacqueline na ula Jennifer Lopez za Soraya. Salut, ça va, tu me plais, mon père, il a des sous, mais ce que je veux, que tu m'aides, aide-moi, parce que je suis amoureux de toi, aide-moi, envoyez-moi ta carte bancaire, ou le numéro de ta carte, pour que je t'envoie le sud de mon héritage. Namuishi ebo ma cinéma. Namreti mo patsa ize famizanyu, nandwa shanyu aibu. Gabo video ya fanisha komo. Emrumshango fukoni. No wana ngumparo boshe hakola kuruni boshe yemwanambe balange bala hatoa udongo jikomea helinu yo hadistene le pirate oui chérie na bale mrumshe ngumparo risha bomrumshe boshe okay reje gare shelia osonti pia gare mambiaoni yemwanambe hakoyo ondani hokomori hakanse kadi ngari mona o bane pirati ha publie video yahe hatowe zakari gudongo ikomea gudongo jiviwa na bala yemrumshahe ngola kuruni ngumparo ngari shole jila yemrumshe voya mpara o gwambo tsami gamjo na bala nge juma uzizingara na ujikomea gufanya bometi na wangalia le pirati. Les pirates ici à voulu me demander ma pesa kaja shida ya toa hetambu lokomor. Hasi à balancer vidéo. À la fin comme tu chambre doit baisser montage. Comme tu dois baisser montage. Ni kama monata haya. Ndika kutsumjua. Ya lona suraya. Ya mzungu. Ya hupara. Masihu. Appel vidéo ibidi uharaye. Ibidi wewe ukane akili uharaye. Mwanamsha utsumjua. Hein? Ya hupara appel video ngokubali urende alafu jodwamba ukaya han demande photo les photos tsiliveha si hali abo nambesha les photos hanibesha video ya montage na mndati za cinema izoti montage c'est la réalité gamtsua uzenguo na mzie baulisa mitsi tante wa plusieurs fois na nzeni tulonga piège mitsi dada si parwa mikajusa bahika hakupe mupara yekajusa si coupe hapara vale wakatwa kupara wa upara directi wa installe ye tele ya ho chamfu wa hupara bokalboshi wakatwa hupara go hundo mru ya twazengu bo cinema go para ni mru ya twazengu matsu hadisi che ya hurongo za haruma message finalement ces messages jusqu'au kill ñu hadisi haruma Facebook. Messenger ngou demande, donne-moi ton numéro de WhatsApp. Wawa kutina ankili bojindo. Donne-moi ton numéro de WhatsApp. Humni ken numéro de WhatsApp. Directement yon enregistre ngou par appel vidéo. Et quand par appel vidéo, go humlem nungi hawazi. A la fum zungu, hawa africain, shaila tele, na ola manam memudu dia himabavuni ya hujoueo. Vas-y, déshabille-toi mon cœur. Tu sais que je t'aime. Vas-y bébé. Na balango mono e olo harme tele ne écran plat hatsuaze ngokudongo jikomea. Kutsina akili ya ukaya. Manamsha utso umjua. Watu hadisi da wenaye ya hupara ya olo hawazi. Olamdo anzo kama piège. Regarde-moi bien parce qu'on a marre de vous. Rileme-moi. M'jem de fanya réclamation fantôme. Za ukaga fanya o montage zilati montage gamridi na bebam. O winjwa ho wanaume. Wabahatishi waone mapirati zila ti montage mmono kanga bo wazee wazifanya walo Faransa bano walo Marseille bano ze video za hao zitsambalia watu hedwamba montage na bongo lambo ukaya montage na bo wa twazengo gamina ya paroja ya niona wo halili matsos botura ntsashe solution botura mtsibi hama pesa hata tsilemewa botura fanya haini za ufanya
une solution ika obligatoire ni heye nifanye direct sabanga mlongozo wa nasho hangu wa Komoro walo harmutsi ya Faransa haini manamshe ujowene mrumahe ujone mrumahe hawazi harme rezo sosio woti donro mahanyu yo logicieli itwa mruze nguo ya mapirati na hiheni ujone mrumahe na banunyu wanasho haka haini mrungu ujue mrumahe hele yahe ya kansi heli yedhakare he mrumahe ya kansi ne heli ya nyongua nyonti pega mjojo donro mahanyu yeke mruaho hambati nda ngoto jora mbua kainde yahe untide yahe kabati mbutu jojo mrumahe ye yahe heli ya kansi kabati tujojo mrumahe heli ye formu yahe yambani heli ya kansi da ina mleti zibatani zahani tijim de patsan roi mbuber lemewa yekanga mlongo helinu je suis le seul gamdudi nabe le seul na mwambia nuka narifahamu mapirati narifahamu mapirati mruka do para ni mru enkoni mru mkubalia s'il vous plaît rimambiani walo hunu Faransa wale teknoloji wamba gwa mstara bungwa bahatishwa wanaume walo hunu Faransa kujapana na mwanamshe mkomo ya bahatishwa ni pirati shetso kada ni wanaume mani mlone zahawa zambe la plupart non walo ho Komoro garmambia oni heni maname ojo yaba hajamba ila montage garmambia kazila ti montage c'est la vérité zila des écoles yawe karamba des réalités garanzwa baki wazi haukabanu mruju akawa ifatumia oide mwanzano wangu mkomoro hamadami oide Sadati oide mwanzano wangu mkomoro hamadami oide Sofia oide mwanzano wangu mkomoro hamadami oide Nadia oide mwanzano wangu mkomoro hamadami hani parama appel video ngamu mrengo shango ono Jennifer huono Chloe huono Selemba huono mazina bizari yatu ya Komoro go accept baringa wana shahawa alafuze apeliza hawa para wangu le masiku minuit à 1h du matin dahingar mabiaoni nyima kalbosh nsongo yaban mofanya za réclamation za comme piratewa c'est pas vrai c'est pas des pirates arrêtez-vous on a marre de vous relemi nani c'est des pirates et ma pirate gombaibuni banyunyi mtsua mwaonesa na welo akofanya wo hupara direct ngotsongo ngango yemrunge hawazi na ulati mrumru ila tele ye mwanamme africain ngukonso bavuni hado hulongoza alafu wokwelewa kaola nguhujue yo kanso bavuni hole zao nguhe excité déshabitoi baho ngwangalola ulo harumwe tele danda ngujikome ngofika bala ola mru wa kweli na ila tele olage konsola kudamba mon bébé bo kalbo kana ankili depuis aujourd'hui garmambia on une des vidéos ni fanya ya mwiso ya hanguna nya upado ya mapirati méfiez-vous mru mshauto umjua mru kamrenge ya telefone adresse utso wijua womru ka hadisida wena ye na mretsi zebatani baurisa gamtsulo zengomo jamo reklame we manama we warongo wajuzinga mrudi nuhambiye wenga we Komoro arrête le blabla ne mafitia yekanga muhambio gamhambo avec bouche ouverte rentre cinéma nimitipede norongoziwani mwanamshe c'est normali finalement ujahurambia shaolati mwanamshe ola mwanamme yemru hurongozo uhanzishio yatsuhu para apelwa mwishale dzila kajila kiubinadamu uodo hupara pel video dambari hatso nsombesha ya foto rentre cinéma gamrudi nuhambiye rentre cinéma yezebatani zahani video ngaza wanaume wa Komoro ruwajuwao luna uharmase telefoni zahatu watula zengu ni mapirati rawasitiri rawambia kamtsukirmazia garmebe nzekoluka zilati montage yema pirati wanu zoko fanya hingi ekasa wahupara wahu excité wasawa hu excité wajungu wala wanme kadans wahonesao video ya uchamfu waudo excité ambe utsue ekausa hutsua hujifilme hata usizamba ni daike 2 minutes au 1 seconde hau 5 secondes ou 10 secondes ekarusa huwa yusi se telefone hata hau filme yemnazizi yetso coupe ye video hau beshi en privé mze gamanzo 2000 euros kujanbeshe 2000 euros ganjo publie video ya tishurani
si pour ma famille amina mrumshe gamina wababa gamina mji ngamjopulani hasheo na mrentsize bataniza hanyo yekanga ni mambilioni tizamba tsaba na rikema na intelligent likiwa nadamu ikawo lona nkili litsikubali jara lidona siwa ni mapirati yekanga nzani moniseni à chaque jour 24 sur 24 des invitations de pirates et des appels de pirates gwani parao mimi hatuanasho hangu wazazangu eldara saoni parapel video mikarenge waonda oni wajua ojao mikarenge mwaba ne coupe gwa yabo wonji gwa jishili yao henu coupe ni parapel video mikarenge mwaba coupe na wondo ni mjua hao gijabe mto wajua haina mwone haya baulisa nenu wakati mtsodo mdobe ila montage mide ukoma niliani no hamba montage leonga sukutina bezilati montage mtsula zenguo badaga mkubalio muhadala ni wandu mto wajua wandu mtu wajua adresi fantôme adresi bizarre ikauka jabala mazina ya wakomani sha adresi za mru ukwamba kinte kanto jenaba jenabu mariatu mariana chloe mazina heli lodi anzu ya mbaibuni vanini ndokuba ni monjarma ze piège garumambiao ni bwa komor haini mru ikao ya njarma rezo soso la plupart ya howenje rajara fanya intervention ya ukaya ula pirate owenji zilati pirate ay owenji zilati montage c'est la vérité ze video za hao zila kweli wakubali wa hadalo wa exituelo wasiyabo watoazi wazizaha yabo garumambia ni kamleti ze batani zahan rangule wo henu jo para ni kalbosh na tikubali hajusa vuya hupara appel video ba helino obeheba vuni comme ça yati huone umwane rangu kujamwe na kupe shawlamba hubehe foto siringa swajinga yeka mru habehe foto shehitswa shipula mrula mbua kawe chindaye mrula mbua kaye kori inu tiyabanu na mletse batania hanyu berle mwananyi yabo garumambia uninyu anao makomoro na register msiparo yaban ber ekamu ya msubuti mazemfanya intervention ya ukamontage surtout yarmambia ni 40 cinéma be video la yakoyi auka c'est la vérité ni wangu gwanju helia hangu ne comportement hangu ne linko jibalia na mletiza cinema sahan baulisa mso parano wangu mso wajua hata mso dokubali watodo msisana ma piège ya latif eba nukamjaone video ya hemkomori akakomori akodani ha na woha heya habaila montage hakodani ha guhadisene le pirate hato wangu tsongo komeana ufanya bometi emrumshengo ngola kuluni bo hama bo sai bo abu bo twira bo alkuja ebango fanyo tsamiga mjobo sheri ndungu shoba tsamiga mjobo sheri na balange jao gejuma wu wangalele pirate na ufanya bometi garumambia onokana mretsi baulisa ça va pas si j'aime lui avoir mufanya réclamation bagarjodo kama défenseur on va être défenseur heni mwaname ujo kubali ya pirate au ka local bush ujo kubali ya hadalo na mwone haya s'il vous plaît da mwaname yuka intelligent nuka do tubaru ma piège nde hadalo ni wangu ikao wanzu mapesa yema Afrique wanu nema wanu walo tijima bene tout ça ce sont des gens ikao ngwafanya tout pour tout ni wali hadaye wafanyo heni zofanya ni waliringe mapesa yode hazi hao alafuga mjo hansukaya gotso jotuone merwa honike mru WhatsApp tumjua gotso jokubali appel video ya mru tumjua hata waona le foto yako ya waona le dina katila shikomali gamla harmo poyo njormo sujani hatsiban abogar mambia ni kenu jo ya banu haba piratewa wala wa video lotso jari nikeni detail wanruwa ile ukaya walanda yanyi nkubali na nyigani na nruwashe gani naze famiza hanyu kamtujifikiria shaka mtubaru mapieshi garu mambiano gamlau harmu hadisi wenjarno ye sujet yani hansivan watukufu wa jamalif lokaya zajiri nai na manze mtanze na mtijibiwa mimitwiramu nganjo hamba yeke mruge Marseille yeke mruge Paris yeke mruge n'importe où ntsumria tina uparo jomria
kamjohamba ni mwanadamu mdoju wa ope mwifanya watukufu gasina mwanyanyasi kao habale mrumshahe wabili hobarini wa wasulimanga ho wasulimanga owaili waja walulana raheja ka walulana ye mwanamshe uongene famiyahe hunu Faransa haswaswa Marseille banda wajua ukaya halolwa ne mrumahe iho rangu honziani iho hata wadungana ujahunu kwa jafiliha waransola mwanaha uhabakidona ule mrumme wa berge wa hata owaili Mwenyezi Mungu hajailia ola mwanamshe harenge grossesse ye grossesse yija ola mwanamme hata pala yude mbarongo ntiti na zonsi sele jini mwambie ni watukufu mwanamshe na hulola ikao kutina situation mwanamshe na hulola ikao kutina papier ntina papier ye kati humitsa ye pesa rjou ngaratsa hemru karna urongo ambabi si Faransa ili e daula Faransa tujuelewa nani wajenda wafasi liyo problema hao ye mrumme ya hulola na ukutina kirtasi ya humitsa ye ndatsa hamru ili uja uhunre namna ya kirtasi hau urekonese mna mwana uo mwanamshe wawa kutusimbuha hulala hujivi wadone mruma hulenge grossesse ye mrumme denda simbuha nai ya hunga mali na mapesa ya tahamuru ya mnika ziyo majana kume ili aje utwende uhunre wawa mwanamshe zemali zila utuli wazifanya hazi wazihunre yafanya hazile mruma utona kirtasi hamandawe hende hasimbuha unjila mnariali hanike bwana ula beode mrumshahe ili jo uhunre namna ya ukanamu uhunre situation manga haukabanu mva wa mrumshe na mrumme nyowa ili nyide mjibi wao hasoso kwa ujibu hakude mrumshe shado ujua ukaodo ujua ujibu wa mwada ukaodo wa hunga mnamwana ukaya mwana wa mzazi iyo di ya mwado mbabaka hende zahe yukane mwanando yukane mwana mzazi hende hata pilia hasimbuha hafanya tu skillful hahundu mnariali hajatsa hamru harekonese ula mnamwana danda harekonese mnamwana isa jilihingi mwede hata Mwenyezi Mungu ambushiriani uhundu kirtasi gamin direct, quand je finis, je t'appelle. Hahundu kirtasi. Eza jilin. Haka haruma hawa ya amani dene mrumshe. Ye mrumshe kajaona kajakawishia haka hanze mrumahe. Hunu manga haswasa hunu Marseille. Wa ujua kakukana kirtasi hufanya hazi. Mimi sika hufanya hazi. En public wandoka ubila kauniona. Na ila hazi ya honor. Yijeza jilin haruma mahaba ya hemotola ni mrumshahe wakawanzana wakawelewana waka ya moto manzanu wa mrumahe wadunga na rangu komoro she manyanya uo waonda wala wanza songa wala hitima haukaya wahade place komori haniki wakilta sirangu komori hoja hunu manga ula manzanu wa heola hakawiyenshi hopari huyakawiyenshi hopari hapare manyanya wa hulo Marseille manzanu hukaya pari ntuhunga hazi eske kuna ushilo ni parsa hazi Marseille ula manyalela mwambia ukaya mimi ohazini hatu patron hangu yonanzi na uti mdulo na kirtasi gamjuangalia bangu anzo mashofere kanga una permis gamjuangalia ujo ufanya hazi Dieu merci Mwenyezi Mungu hamkubalia dua aukaya ula patron hamwambia ula manyanya ukaya hamwambia ula motola ukaya sahema nyanyi homa bayaje badeje hazi parhani hayaje hapare manyanya mwambia yenso be hazi parhani hamwambia gamjoko fanya na mimi sina nyumba sina bantu bwahwenda hamwambia ngojojo ubako hangu ngojo huja ubaki wo hangu kabata tasusi rahane jakar me detanga mjo ye motlo woi haparoka Marseille ulone makirtaso mwanzani woi ulopalo harangwa ni mjombahe ikawo mjombahe wodi ya mdeklari ya mrenga uja hunu manga mnika makirtasi hakadena mjombahe hunu Marseille eza jirihin woyarengwa komori ya ja hunu Marseille
yakao mjombahe kaudi amdeklare hasia wakaudone nge mwana mjombahe uo hakana keza hadolala naye yedi ya mrenga ondusha manana bao je peur à personne gamuhambie hadisi ujiju ujirambuli ye mwana mjombaho humrenge hakana 15 wodi wa madisa undushe ola mjomba hajua ukaya ngodongore nge mwanahe na iwode mjomba ya udeklare ujamanga ola mjomba hono ukaya kairia hutowoda honi hahutowa baade moto hakamtiti hudorenga umfanya rogotsonizo na mwone yetwabia we yakaniyo nebanu njoko janjela manzano ya komrega uja Marseille hasiabo hatola hoda honi hareje henza henda bakipari pariho hakauye shisha hakaulewa eresa hakanale gari la shakaulewa eresa kaja kaufanya hazi iyo de kiswa ya ifanyo ha mjomba wenge Marseille na minti muhara gani mwambio realite yija banda zila zijira haja pare manyanya bada wanzu hazi ula mwanzano wahi wadungana rangu komori ula manyanya ula hendi hauno patro wahe patro hashindi hamwambia ukaya sebo ekainge na permi mwambie yaje hamwambie katsi jaga mjuka ulalanda izongo jojo ureponde Mohamed yenge joki walewa yenga mjo ujanjeni fanyi ubakinda mbago juba kuhangu na mwangali wanzani waruho njema wadungana hasibabu ya Mwenyezi Mungu rangu komoro ye motola tupasu ka ye manzani wahe we yanzo dia mberge we hafanye mwana wa mjomba he uchafu na mwana wa mjomba wa ujwa umlola sha ukuti umhiba mwana wa mjomba ngojojua umlole sha kuna ujua umhiba na hizo hazifanya mjomba baada hazifanya mjomba kujanjia hikma bo sinema sha ukubali humberge humwambia yasi ewe yasi za jirehenga hajaundu ila hazi hadisa ila hazingula lo haimazano wae haruma mazula na tiuza dungabo ola mrumshi hadiso changer ya ye mrumma sho la mrumme katsuelewa pourquoi raha katsurambua et pourquoi mrumshangu ya changer ya la tuif et pourquoi mrumshangu ya ni changer gunirongozo na ideva haimazano wangu katsunrongo guniroma yone mrumshangu kajakadon rama hiyo atensula hamwambie mrumsha boshe vanema na unirongoza onai de manzano wangu bandari mberge hunda honi yeka hasibabunda ye kutujibwa bora mberge nambiye banga njumwambia yendeza hebabo deja hasangutsa honyuba nono tsindizo shango ntukio oro hazini ngo homo huja na zilanda bobala contraire ke mrume ngo homo huja nge contente abonga mjo non abasa ntujua unadesha vraiment ani ekati wono ntujibiwa ya latif wenda wala masam papier ya lole mrumshe utona papier ye mrumshe ya honra ila papier hazem vuzahe mrumma ya renge manyanya ya haja ha changer mrumma he vale mrumme katujua pourquoi mrumsha hangu ya changer ya pourquoi mrumshangu ya tsonrongo zangu zabendre mrumshangu ya rongo zona ideva he mwanzani wangu ya latif mwanzani wale o kairibwe hau kairi shetani hanu wanzani waredi ha plus que de shetani atensula Mwenyezi Mungu badaka zambenulie hende hazin idahundu kwa tufanya haukaya patro wahe hanjie corona ye directeur hakane corona banda hakane corona yabu wakabonsi pia wakaudutela wando hazi hambile ukaya kabatsi hazi shao la mwanyanya woyo ujohonda hazi na haukawe chauffeur eza jirihingi buwatuku fondo hukana baraka ikaunga mtukiwa bada tula mungu zambu ga mtukiwa bada tula mungu wanonizo ga mjo kusuriha mtabihe mjemdo wayengu njorma vi prive wallahi na Mwenyezi Mungu nyinyi wanadamu mjibu wanazongo hizo haumrema au bada ga mzabo nyinyi wangu mzifanyao shaga mjodo kusuriha zero zanyu hata hala wahazi ni bada wambaka tufanya hazi hajo hahe bada ga mjoka ya mrumehane la kile yahe
na balao la mwanyanya wala hafuli wala kile dene mrumsha ye mrumsha hede hamfanyia la kile hede ha buo mlango honjio hahe mrumsha he akomshanani daina ula manzani wahe wandiso yaboga mjuao do mshana nikaja wao na orema wanjila na homshanani c'est-à-dire gwa homshanani kwa jahunda maswa ya ubaya bwana harusi habuo mlango hanjenda hunde mrumshahi ngufanyo beze daena ula manzani homshanani ne mrumshenge hawazi ula moto wallah hafanya usubiri shamimi gamambioni ye mrumsha joni fanyazo njomua ni wene mrumme gamambioni realite mimi tiram ye mrumsha joni fanyazo honda ni hangu ye ka deplace hendo bonzeyo sava sha honda ni hangu wallahi njowa owaili kwa jajoka na muo mimi shado ndani hangu mrumshangu nifanyazo owaili ngwa juenda mavinda shaye kangwa omonziani ho je m'en fous mruka do wa mrumshe ishiyango boburuhani mrumshe karema shatsamba mimi tiram wakati na jondo hangu sila wahazini hangu si hunde manzani wangu Tunde manzani wangu gedene mrumsha hangu hodani hangu kwa jajula wanamu tu penses quoi toi tu penses quoi gufika banyi mrende nyini mrumsha kajabidi umufariye mwanzize mtukuze mremana bizu mwezizo na majimbo mbahari mfariye fait tout ce qu'il faut sheka humbahatisha yohuremea nyumhatsu kahiro banyi mrende nyini ukakuda palse mrumsha hongoda ni haho nini mwanzani wa hongo harumo juma ufanya uchafu hutofanya ye mwanzani wa hongo laka jajula wanamuo ye mrumsha ula hajuenda zahe njo mtimizi yabo yoni sakabo mwa mrumsha wakati kanga wadone mrumsha hoka jamerite insulte mrumsha hoka jamerite makalima mai mrumsha hoka jamerite mbi mwanze umanzize mbame mfanye tout ce qu'il faut mrande heureuse sharongo hamadizo no gondrondo da babu mwanzano gomdum shonro de cinema dugana done model malote di savanjan do ishia dugana done umbele modopo de savanjan do ishia mimi gamrudi nabe mimi tulam ye katibati shemrum shangu hondani hangu damonli avec un homme mon ami un ami wallahi na Mwenyezi Mungu kwa jajola wanamu yabuka mutsukahiru yabuka tabelo mitsaza mrumshe hau yabu mwenga mrumshe izo dizo njo ufanya manyanya sola hafanya wakati labo mrohangu haruha kajarungowa haruha hendizai ila kansobonze amba turam wakati na kansobonze sikahama ye dunia ihisa majitso ya nje tabu zinje nsuhundaruko nsundata mbarogo tsimambia mimi tsaba wallah wedada we cinema mndu ikao hujua ukaya harangwa ni mjombahe komori huja hunumanga hamrege huja hunumanga heda mwatsoda honi hasiya hamrege mwana wakeza hakaudulala naye ukauhatika wamrabidi mberge simatake abo minga mrudi nuhabi wedu wajunise shafu wedu wajunise shafu habo cinema kina wone sabu wanambie hadisi kina wone sakabu wanambie hadisi ya hahoni ambao eza uhunda kansina uhula wamubwe cinema we cinema kutina ankili mrume hamanduo ya subuti mwanamshi hamanduo haumanzani hamanduo yenda ya nangwani mjombahe ya mdeklara mbela ujaunumanga yenda ya lalane mwana wa mjomba ya fanya uchafu daenaye ya viole mna mwana uo wote mgabidu mberjo haho na umberjo ya buga mhula umu wedu wajinu se shafua gamjo harume hadisi wakatila haono hame dunia hisa hafanya hindi haukaizu yafanya njajo shida minifani hasiyabo hende hatoke uhai ye kado toke
yo henda yo ubua haukage na lakili wakatila hende hatoke wendo hamba mimruka dhahabu hanjuha wakatile motola emwanzana harambia ndo fukoni haya kwa ulala ola mwanamshi da kenso salo ewa banuji autija ola mwanamme ya kansivala okansivala hangale mrumshe haruhatsuzi kajabwe hanyambie mrumshe ukaya si huono kwenye rondonai wakatile mwanamme ngwandi sopanse inde mana yemeziavira yemrumsha hangu ya ndongo zao nayo inde mana zensuzavira yemrumsha hangu ya nde yao inde mana yemeziavira yemrumshangu no jabani ya tsoniste inde mana haini wakati lobanu lao shahula ya niroma hiyo vandabu ya ludaini mwanzani wangu vandabu mwanzani wangu ya nange mrumshe vandabu mrumshe ya mkubalia wakati la gujiniko imagina image ya hezemezi zavira juma ujila umu juma ujifikiria wakati langu pense mwanzani wangu wei harenge mwana wa mjomba ya kana kenza halala naye wakati la majitso ya mja ika obligatoire Pomasiu ya lalede mrumsha bia mrumsha ya ukaya ngebidio ye mwanama ya rohe ndeza heba deja ngena 6 mois hunudahoni na bongo fanyo hazi ikabidi ka hundu nyumba ula mrumshwambaje wambaye dezahe gomtoza bari hambanga sina na mangale ye strategie mrumme ye moto osubiri haukaya omro parse mrumsha ho mshanani ufanyo bezi dene manzano ho nana emezia bila yabo wakajuma urema nana ulala na yabo halala na yabo ngamrudinu habi haukahunambia yabo tsiwaona usiku nzima leo wakaufanya bizu yabo ngamrudinu habi wareme yaweza ntuwatukawo wareme dwana tsinje masha wareme yoti dwana haukaya humbi wawona usiku wa mwando buambrasia nao wafanya ubeze shaeze ntuzabira kwa mrumshi haushanjia gaja kauhuste ukauhatika wandi wakaurema ngamrudinu hambie kusuri hero hobo mofreli shaga muhambie wafanya haukaye message heli ya nabi ya ngwanzo nilance message mrumshi ya elewane nae subhanallah nsufanya message mrumshe lwane nawe kawe mrumshe wobayo kisirani iyo nuhusi Johnson hambia kawe mrumshe wobayo nuhusi haukaya huneleza robotula minga mwanzo mrumsha hangu ne mnamwana hangu gamrudina bio wanaume haini mwanamme yenda hatarambweke mrumsha he hareme hamtrompe harambweke mrumsha hangu hani trompe natibaki eka hubaki ngojoka esclave eka hurambwa badi kanga we na dutu sheka uhakikisha kemrumshaho hahutrompe eka urangwa kemrumshaho halala na mwana mme subuti utlawe mnikeze twalaka utlawe obaki na eka hajoka ya mrumangu hajoka ya silala na mrushahan samihi wallah ye hazeso kandiyo kuna uhunga mahaba mnikeze twalaka utlawe shade ujorambu wa tidut wakati la hamambia mrumsha ya ukaya ye masihu wala la ukaya maudu botlasinga njwambie mwanzana na mangale usubiri fuo dezahe ya rengwe bazi la hale ngufanyo hazi nguliwa deja nga sina simwera ngo katramberge hajojua yambie mrumsha ya ukaya hunrende nayi huni trompe hajojua yambie mrumsha kabala jana timononi leo timoneni bona la hazini timoneni ho mshanani bo mtsongo komelana na iha wananero ho kajazamba Mwenyezi Mungu hamnika subra shanga bosisi la tuje subiria haukaya mrumishi hamba yanziwa yatukuziwa yabama yafanya tout ce qu'il faut na keheros shautukuza mrumishi tidabo tilo wakati wa mparisa hureme yao yokabati utukuza wakati le mrumishi amwambia ukaya no zabandu mambo ya roho tsabe amwambia ngamanzo endezahe danda dezanga sina 6 mois ngufanyo hazibidi ende fwaye au yatsahe nyumba na jusqu'à maintenant akatutsahe nyumba non en tout cas yekado anza fanya disiyo ya batabangu gamjonda zangu n'importe quoi uomrumshe wedo la mrumsha sukana papia kadena yafanya tout ce qu'il faut ya mira yemrumsha hata ya watsahamru ya ngemna mwanaola ya toa mapesa ya nikamru ya declare mna mwanaola doambie mrumahe ukaya yekahuto mwanyanyo yendeza hinga njoro haba ngune desango wakati mruma bache ngojoro hasabari
wakajaka hunu midina mabayaje alafungo joroha yekasoma bedeza ntsumana naye na roheda tsahe nyumba badezange na simwa hunu dahoni ola mndu msata fijwa disomana wadiso shidana ola mndu meka jaka na swasha kajamabia hapare manyanya habanso banga mshile da mine mndu mshe ilaika 2 heures hauka mndu mena mndu mshe ikangwa shidana unaongo una wana wandu resiste hata 2 heures du matin à 3 heures wana walala wakati la hula mwemru mshe hawe mru mshala mwemru mhadisi normal wakati le mru mshe hezeleji banda deja sangu deteste mru ma ola hajur ola mru mendo fukone da pare manyanya hamba banunga bo problem da mine mru msha hangu haukaya ngawe na simwa sabie mru msha hangu ya ukaya ngebidio mswaza ni fumbo mwana mewole zina wende watsahe nyumba maudu mru mshangu atafijwa mbare kahuroha ngujoroha ola mutomba ukabona swanza manedene mrumshaho yabuga mtsongoro uruhara ngwabasa na mangale moto mnafiki ya dhumani ya baya ya dhumani yambi olio ya ukansata botasi haringuro hobo masihu yaba mtsongoro uruhara ngwabasa nsubaka tamaudu babo tsani ngamshida nao hajuhabo bomasiubala haroha kajabala tavaliz ola mrumsheba yajue masuyal haro hobo nze haransimna mwana ula ne mrumme Vola manzani ya rohe masihu ola mrumsheva he haroha ya wole juwe sutika kaula bakuwaidi ola moto hajifikiri hata gajakana tashwa hakansi deni mna mwanahe ula hasulvaye mwana hata botlasi ola mrumshehara jai ola mrumshamambia ukaya ransiye nyumba wende zao haukaya mido ulona papie ye nyumba ya hango ola mwana mamba yo ulibonda mi baike ngo saido ala kafu hambe nyumba ya hango roha wende zao ola moto amba ni rohene de zangu hasibabu ngwakati le moto ya kaumwambia hamba tsielewa jana jati uparisa daone mwanamba mwanzani wangu homshanani gamkomela nao gamfanya obeze no ndami amba wi izokoli shabo nani hangu ola moto ngajakana tashwa haroha kajabala zenguo hende habaki 2 jours 3 jours hareja jahundo la mwanzani wa hengo dahoni hajicharaza harmwe kanape nguno subhanallah hahundo la mwanzani wahe hajitabaza harmwe kanape ngiyabo nguno ya latif nguno hafanya 3 jours pour correctionner sa femme hadof kilbala la mwanzani wahe hedesa harejeye 3e jour heda undo manzano hengo dahoni hakansi ula manzano ula mtu amwambia ule manzano hebanungo sawa hengo habaye kujama wendeza hariba la ndabu ya luna papia luna nationalite mwana mmeola wallah wesuzi mtsidure ngaze papia zinu mwezikaza hitswani mwerendo anaika kamreagise mtijemdo atsuka ya inunsi yadura mduka tsure mamru mtsudo baka inunsi yadura mwan banumru hofungwa dabwe roho ya jaya dabwe roho itabiao dabwe mbyahunda tambu balo wako wa wandu wafu waleo kwabenze waukana tambu zandoso wajihundu watoa roho ngi wajuja wajitu wallahi mimi njajoba nafasi wallahi mimi njajoba nafasi gamlidinu hambiye wewe wallahi yekaula ndami sika uhutimizi osalo yu ni huwe ye polisi jenrenge ni sise hawini funke sanjo joba nafasi na mangale roho ya mwanadamu yalo la mrumshi ya mbongo ndo zahe quelques jours ya jao ne mrumshi yeke mrumshi ngujora connaisse ze erreur ya rejaja hondo la manzani wa ya mberge do ulonda ni yakati finalement ya mreponda ba banramba wendeza ya nyongo wale suzi lole ndeza lo akaya we suzi gamridi nuhambie baike wedo wani parwani keze zenongwe zaji shaka mhambie we suzi we cinema we timana mme Nchikemle nge Faransa bebanga bosi wasaya inuka jaikaza hitwa yo ujori tushi hauhari provoke hauhari kome karna udo habe ukaya inumanga mrungu jotimizi mru nge mru sisi wa mru ya fungwa haukaya mimiti do kana yu arma ishe itwa shangu mikado konte hukahununga bo sirikali yekahunja harme vie privée personnelle ya hangu hauhuja hunirungufu nchina huba nafasi gojo jwa unde ya nuhu inyore shaba ya hilo na hilo gojo jwa unikome ya sakuna ujwa uniprovoke unipeseo
devant public nous uve nafasi mimi amabwe pare hangu njajodo konta ukayanga si Ulaya ngabo polisi etat de droit ngamjo turuku ye dunia neni hutimizi wangoti piatsi sawa ula mutola hakanza shilane naye shangu jifikiro ba besekati na papier ya Latif Mwenyezi Mungu anahifadhi Mwenyezi Mungu aniki hatima njema ula mtu akawaeleza ba hivyo enda zahi mndu ya mfikiri ndo hafikiri turam na nipare turam ni mweleze uneleze hadisi shaga mhulaumu ukaujoke manzani waho wei hafanya uchafu banda ya jamanga hajarenge mwana wa mjomba yakana kenza hamviole huzijua mjomba hamtoa hodahoni hujahumbezo hodahoni izo hukaumu wabonga mhulaumu yaboga mrongozo ho jimlifu waeze kupu haswasaga mrongozo wanaume mhulatsinike manzani wahe konfiansi hadombela ondodahoni s'il vous plaît usike manzani wahe abida jodahoni dekangabo mashuhudi usikomazana bila joda honi dekanganyina usikomazana bila joda honi dekanganyina mashuhuri usikomazana bila joda honi dekanganyina mahafali shaye conseil yangu njo unike mazababu walo Faransa mti konfie manzani gaujojwa ni bale ujuha ho mituramu unike uaminif unike kami mituramu na balanga mrugo mrumshaha na balanga mrugo mrumshaha na bala mimido ulo shani shaye mrumshaha ngabondole ya jili hunu Marseille ya mrikao hakaulo la halali kwanza niwa usiku wende harumwe harusi ye manzani wa ya tadi ya mladika wende enda ya kao menyendola kejafanya mempa emwa ye manzani wa hula mwambebanu wanaume walu Marseille pia utsoda utsaha turam par exemple ebanu wanaume walu Marseille pia utsoda hulenge sinema ila kutsone kemduma hula kasete kutsone mduma hukola mdumdo hazi kutsone mduma huketsi bogose wende manzani wa he ya mlalika wende yendo lake jafanya mempa emwa kama jafanisha mashuhuli tsala no yondo la fanshi hoda honi shado kaya haparo manzani wa he wende arma ila ndolo yakahoda yamenye wende manzani wa he ukoka place nzima ukoka banu wazima hede ngwabye mrumshe banu mruma hola sumu na sinema banu mruma hola kumona kata ye kama mba kaseti banu mruma hola tibogosi hashawe msubuti ema bogosi alohunu pia ondarenge mwana mmeola bahula mwana shaizo kweli hasi abadunge mrumme mrumme hajaka ti boulevard national hadelire hata na ujifikiria na ulaumu wangu ya Latif Mwenyezi Mungu nanike hatima njema wakati ile motola bomrohango emajiswa Firauna hanambia message arini fanye namna ye mrumshe ya eliwane naye wallahi ntina ufanya message gamla ume mwanamshe we nabebu mwanamshe gojo hunde majitu ya duniani Mwenyezi Mungu kana uparo jokara dinawe walanga muhabio mwanamme huo mwanzani wahe mruma ikawa mruma hodi ya mberji wajawa mrenga bahari ngena nationality ni makilta sulo nayo mruma ho zemvuzae nezemalizae liyafanya hata wahunge makiltasia wallahi gojo jitso alanga muhabio mwanama utireje mrumshe huo na haina mwanamme ujoke mrumshangu wei hani trompe sijwa kani trompe ya kanti iyo sinema uo mwanamme sinema heni mwanamme ya joke mrumshi hamremea hamrombea mrusubuta mboka nswanza ni huone dabo ngojorenga mda yekango isho dutu sava yaboga mwambio ho jimlufu alomelonu manga na mkano wanzani wa mwenziani na mwenziani mpartage mwenziani shambu na tinike mwenziani wahe confiance ya umbali ya yendo da honi utuzize mwenziani waho hoda honi ne mrumshaha uti oze uti subuti wala uti paro josifanya iyo de conseil mimi nchogunika uti subuti uti oze mtinike uaminif watike uaminif wa upando ho wanzani iyo de miadi hangu mtije mdo jitwa nzima hambabi ngobale manzana hondo da honi ubakida wenae gamti hao ngamlao finalement olado balio vanubo sheri wodi mwana mshango mrumshango ukaya wodi mwana mshango de mrumshango mwanama shabano mwanama olangu hutrompe shangazi ntabisha onge obligatoire no hambie na bontswanza ni tlomani sha mwanama ngu hutrompe swafi wale wa mumweleza karansi de mrumshango hanzo mrumshango hutukuzo ay mrumshango ye gentil elle est très belle engom trompe orende
aribala lafiti na bahizi ya iponjo kwanza nuhambie njwa tsuhamba umanende yone mwanama chazo njo kwanza nuhambie hewe emlumaho ngu hutrompe shautsabe midena hamba haukaya nga mlambokaya we gentil gana mbokaya umwana mshemwema yabwe ponjo kwanza nuhambie bosheri ishe yabo hamba yabwe ponjo kwanza nuhambie bosheri yabwe ponjo kwanza nuhambie bomwana mshahangu haukaya we demrum shahat sha emlumaho ngu hutrompe yabwe mana nuhambie dojo kamiuhanza mana nuhambie yao dojo kaya miuhanza za kweli shango hutrompeti mweleza takatsukira sha mtsimane yozitunilia sha mtsimane shekanga mana utsinivumbue antukanga mibana yeka hutsomdunga gamjode ukonseye mlutsoni para wodi mwanzani wa leo wanama wa komodi mlo harumaze couple watike confiance ya mwanzani hombalia hondo dahoni Daz couple zinji za manishi hasbabudu wanzani. Couple zinji za njashonga hasbabudu wanzani. Couple zinji za njanyonga hasbabudu wanzani. S'il vous plaît. Kane manzana honziani. Utije hujitrompe maudo jomba zintura muhazaba njazishia. Kane manzana honziani. Utibalie tira muhujo hao umpresente mrumshe. Wala usiku joba le manzana hujo da honi smutuma beokaya njaba udo huja. Et que vidonge flashon met le cœur parce que ce sont des gens vraiment affamés. Wawanada mwa tsonaro. Wajojo wa flasher, wajojo wa signaler, je m'en fous. L'importance, je parle de choses vraiment ikao zabilinikane confiance. Yeux des messagers à hango. Nywanama mlo farant. Boum, jiblul sola. Nywanama mlo manga. Hausove se kuplu zahani. Loti fitna. Shauti bale manzani wa hondo hemrum shaho timbale ujoda honi. Badi kangabo mahfal. Wale mrum shaho mziye kayo upara na deni manzani wa mziye. Watike confiance. E kardo anzali site ze couplus lo harmetinu. Zanjia shonga. Witon Almeida. Hasibabudo wanzani. Gizo zinji. Ya wakatsambi adisiyo hewa mlati jitwe maudu. Mbuna tini pare abasana botere manzani wangu 109 noso tundale date e kallo date na parunika consent na paruzaba damuno woi izo yarande mwanyanya mtoda honi na wedi ya mpara ya mberge hewe mi mwanadamu nganjolawa kamna hunda mnumraji na jebanu ya zambi gamzabo na minga mina wanzani gam aminikabu hata mimi na watini balondo mohao na watini lalike mohao mimi nzaba mwati laliki haukaya ngoni amin shetani gena pouvoir njihana mi shetani gena pouvoir njihana si mbuna fanya hata nijuka ufanyishi hoda honi ha ujuka ngondo wawe chedo ne mrumsha yeke manzano hangu joka utamfara ka hoda ne mrumsha na tumfara ka honziani ya mononziani shaya tijo ha Mluna tizezuze manzani na eke manzani wa hudongoje dauni. Subutuma beka dopi matona mtsutsa hauje. Burhani rate cinéma, même à Paris. N'importe quoi ne Marseille. Nimulade ni ma parisien. Mdu wazakani wanyi ufanya uchamfu mji gamleda umbizinji. Baneda bukasikado fumbwe miji. Gachodo fumbwe sebatani mzifanya hao. Arme emiji yo pia burhani uchamfu nga ufanyishi hao. Abogarambi yao s'il vous plaît. Narifanye likema kosien. He conseiller hangu henulo na manzana kwa ujoda honi wallah subuti uzie manzana wabeka depuis aujourd'hui weti umani chansu hanzani mane nawe utijo hangu tena haukaya nga manzoni enshiampe avec ma femme oui miadi mshinda defaransa kamil haukaya ye mkomori kajinje mayarenga wababa wenji wa tolamo bonzeni mazaba binao famiza hao wanzani wenji watu wanyanya omudani wanekado wanzani bale listi njendo kantsibana ndo situ wanadamu warengo wanzani wao wallahi kwa na uhisa kwa wenji iyo de message hangu hauzia le kalimalinu nga ntsina ulamba tena gamu mnikoni conseil wanama wa Komoro heni ulona manzani wahe na tim confier ya dondo hai nazie depuis aujourd'hui. Henu lona manzani s'il vous plaît.
hauko wanzani sevro andoti pia tisa washa pour éviter c'est ça gejom kinishe mrumshaho yafanye premier pas so mwanzani wao gejom kinishe mwanzani wao yafanye premier pas so mrumshaho lunda la fitna haini joka ukaya na zikewe weshe na mdungo mwenziani yode message ya hango da hukana baraka yo ujuishia wahaishia haile sababu ya Mwenyezi Mungu baada mnika taufiki yo utujuishia ya roha inyore tulambu haukaka jajiwa ni makalima tulamu ya yamba na haini mrikao ulona manzani ondo da hono ulona fitna wakana ujiwanizo namba o gujoni kontra msutli ya mfaraka gamanzo ngezeze couple msutli ya fitna gamanzo ngezeze couple bako plus inji zaja aneshek hasbabu duanza ndo malahon gamvumbuwa woi hauzia mmono woi hapare manyanya ikao uonge na nationalite yo kapari hamberge hunu hamtsaisha hazi na imana mekati na papier mmonezo ezo ya jaya mfani ala wahazini hunu Marseille vie Paul hajango da huna jahondo mrumshahe gufanyo beze da ene manyanya ikao hamberge da hon yabonga jokara nguizo ya mbahatisha nana zinji zifanishia yabo hao evite do ulani nambie mwanamme wo ya ukaya wewe ngao hunu ngonjuo gamrudi nuhambie wotsi mwanadamu wotsi hingu na mimi no ubahatisha nziani gamjisibitu nuhambie ka wotsi mwanadamu wo mwanamme wa peu wa para ne mru mwanyanyu ya Berger Marseille ya jao hanso ha ya utsaisha hazi ya hunika ya ziliwa do jao mrenge mrumshe wallahi yeka huni wono do walala shano huona wallahi ngamjo husnape walanga njo hataki gamjo hambia mjo fanya moral ya weka tsuhambia pour que tu saches que j'ai pas peur de toi. Et Katsuhambia, pour que tu comprends très bien. Pour que tu comprends très bien que je rigole pas avec toi. Si je te trouve, je vais te faire la morale. Et Kakujahima waisha morale. Je vais gueuler. Et je vais te parler à haute voix. Hauka wutsimwanadamu. Wutsimwanadamu. Si t'es un homme, nous ignore hauka kwelewa. Sheponjo kwanza nuhabi, rantse mrumsha wangu wende zao. Shaizo nju kwanza nabe mwanama, natireje mrumshe paske yo deja isa injia nyongo. Mbahindwa njia nyongo yobo mrohangu yo nziro hotutuwate nyongo ilawe. Klawa paske deja virusi ya sahanjia. Mrumshe wajwa ka hutrompe womruka mtaha, womruka mrejei. Haukaya wo deja sarendeha, shani. Tampaka liya watukufu, kamtahu samaha. Haini kalima na lamba banu la mtukiani. Nolise ukaya na mkera virdo hamba. Bala anla kanga wazinji zi change o. Watu change un jour wajo change. Watu anza waelewa un jour wajo yelewa. Na haini manada mujo himabanu hakontre. O manada mwikawa uzifanyo. Shamnyezi mujo nika taufiki. Yari samihi. Yari nike mwiso mwema. Yari jale joka na heri. Hunduniani nana akhira. Yari rengezerdo joka ya horendana na yotsi njema. Yari nike fahamu jema. Yari jaili rike wanadamu wadweshelezana njema. Rilensi horendana nai. Dai mwanzani waho waimlikao utsona kirtas. Yadungana na mrumshe ikao watikana makirtas. Ya jawaenshi hata watabiharma obergewa. Mnyezi mga jandia ya mrumshe ya tombe enceinte. Ya mrumme ya wana hata ya rangaze malizahi ya tsahamru. Ili ya mrumshe onde situation. Ya jaya huberge we mwanyanya ulona kirtas uko ukapari. Wasa Marseille ujahurenge mwanyanyu ho emrumshe. C'est pas normal wotsu binadamu. Na buhao nukaya hahutaisha hazi. Yodi ya mwando. Husihipari bade mwanyanyu ho tuna kirtas da toshe hazi. Hau hanso hai. Ya solution ndo mrenge mrumshe. Ya bogo johunda majindo ndo mboka. Hai kuransi vi prive ya couple. Emrumshaka hanza. Hau emrumaka hanza. Uwa upeu. Désolé tout le monde. Kama mbushilwe ni juma ya khair, juma ya baraka. Mwenyezi Mungu ajalie ya juma leo kemifungo yako sonti pia. Mwenyezi Mungu hifadhiwa komola hifadhiwa maula inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie kwa wanadamu wado shelizana njema nabi avec le respect. Mwenyezi Mungu yarinike ejoka na heri inshallah. Ya jalie haini mwanadamu wapeu ya kimwema au kaya hunulija ngarjolawa waka wakaeli na wema hanasi na Mwenyezi Mungu watamani ye mimi ye wewe bo fulani hata mpaka da yabo bom